Now let's put into practice what we have just finished learning in our wānanga. Like the mihi, listen very carefully to the kaikaranga on how she effectively breathes to control the words of each line, and how she manages to pronounce each word and line together to make it flow like water in a creek. This is the basic way to achieve spirituality and harmony in your voice, mind, and body. You don't have to scream the words out or be loud. Just be one with yourself and the universe. Haere mai rā koutou ngā manu o te pō, ngā manu o te ao ki runga I te papa neke neke hanga, a o tātou tūpuna mātua e. Haere mai rā. Maria mai rā ngā tini mate o te wā, o te tau, o te mārama, o te wiki, o te rānei e. Maria mai rā, whakatau mai rā. Whakatau mai rā e koro mai, e kui mai, e hine mai, e tamama e. Whakatau mai rā. Karanga tu manuwhiri. Haere mai rā, tākiri mai rā, ko te ata kōrihi rā, ko te manu e. Haere mai rā. Haere mai rā, koutou ngā tini roi mate e, o te puna aroha e. Haere mai rā. Haere mai rā, koutou kua eke mai I te rangi nei e. Ki mua I te tūpuna whare e tūnei e. Haere mai rā. Whakatau mai rā ki runga I te pai tapu o tō tātou kingi atu hei tia e. Whakatau mai rā. Karanga tu manuwhiri. Hua ki nā rā kia pūaretia rā, ngā tatau o ngā rangi e, kia koutou kua mene I te pō e. Haere mai rā. Tui ai te whai ao ki te ao mārama, ka noho tahi ai ki runga I te kaupapa o te